саломи маро бипазиред бинандагони гиромии азиз, корбарони муҳтарами озоди видео, онҳое ки ин лаҳзаҳо дар пахши мустақим интизори хабарҳои тоза ҳастанд. Шалои Гулхоҷаам дар субҳи нав имрӯз ҷумъа 24 май аст ва рӯзи ҷумъаро барои шумо азизон шодбош мегӯем ва умедворем ки рӯзатон хуб шурӯъ шуда бошад ва ҳамчунин истироҳати хубе ҳам дар пеш дошта бошед. имрӯз дар Прага камабри бебориш аст ҳаво ва дар назар аст ки гармӣ дар давоми рӯз 22 дараҷаро ташкил хоҳад дод. дар Москав пойтахти Русия низ абрист ва то 18 дараҷа гарм мешавад. дар Санкт-Петербург борони кӯтоҳмуддат меборад ва то 17 дараҷа гарм хоҳад буд. дар душанбе имрӯз ҳавои боронӣ пешгӯӣ шудааст. интизор меравад ки рӯзона ҳароратсанҷ то 16 дараҷа гармиро нишон бидиҳад. аз ин рӯ азизон, он нафароне ки дар душанбе ҳастед ва коре дореду ба берун бояд бароед, гирифтани чатрро фаромӯш накунед. як фаъоли ҳуқуқ ва намояндаи созмони Penal Reform ки ба иҷрои барномаҳои ислоҳот дар маҳбасҳо дар Осиёи марказӣ машғул аст, мегӯяд дар ним соли гузашта борҳо аз зиндони шаҳри Ваҳдати Тоҷикистон дидан кардааст. Азамат Шамбилов рӯзи 23 май дар мусоҳиба бо бахши Қирғизии Радиои Озодӣ гуфт, барои решакан шудани ифротгароӣ ва терроризм дар дохили зиндон солҳои тӯлонӣ зарур мешавад. ба қавли Шамбилов, баъди ошӯби Хуҷанд, Тоҷикистон ба ислоҳот дар зиндонҳо шурӯъ кард. ин созмон нахустин муассисаи ҷамъиятӣ аст ки ҳаққи вуруд ба маҳбасҳои Тоҷикистонро ба даст овардааст. мусоҳиби Радиои Озодӣ мегӯяд, ислоҳот ба зудӣ ва осон муяссар намешавад ва аз Гурҷистону Молдова ва Лаҳистон ёдовар шуд ки ба қавли ӯ ислоҳот дар зиндонҳояшон дар давоми 10 сол натиҷа дод. ёдовар мешавам ки шаби 19 май дар зиндони маъруф бо номи Кирпишни дар шаҳри Ваҳдати Тоҷикистон ошӯб сар зад. мақомот гуфтанд ки дар ин ҳодиса 3 посбон ва 29 зиндонӣ кушта шуданд. хушунат дар зиндони шаҳри Ваҳдат баъди ним соли ошӯби хунуни дигар дар маҳбаси Хуҷанд рух дод. дар он ҳодиса 25 нафар кушта шуданд. мақомот дар ҳарду ҳодисаҳо масъулияти ташкили ошӯбро ба дӯши зиндониёне гузоштанд ки бо гуноҳи ифротгароӣ ва терроризм маҳкум шуданд. манобеи ғайррасмӣ мегӯянд, дар асл шиканҷаву бадрафторӣ ва ришвахорӣ дар зиндон сабаби ошӯб шудааст. суҳбати муфассали Азамат Шамбиловро бинандагони азиз шумо метавонед дар Озоди видео канали мо дар YouTube тамошо кунед. додгоҳи дар Русия аризаи як шаҳрванди Тоҷикистонро ба баррасӣ гирифт ки қарори полисро дар бораи ихроҷаш аз ин кишвар ғайриқонунӣ медонад. мурофиаи додгоҳӣ рӯзи 10 июн баргузор хоҳад шуд. полис шаҳрванди 24-солаи Тоҷикистон Рустамҷон Сариковро ба нақси қоидаҳои ҳаракат даро айбдор медонад ва 3 сол аз ҳаққи вуруд ба Русия маҳрум кардааст. вале худи ӯ қарорро ғайриқонунӣ мешуморад, чун ба гуфтааш беасос ва ба зарари хонавода аст. Сариков аз соли 2012 дар Русия кору иқомат дорад. вакили мудофии шаҳрванди Тоҷикистон мегӯяд, қарори додгоҳ ҳуқуқи ҳамсари Сариковро помол мекунад ки дар сурати ихроҷи шавҳар бидуни ғамхорӣ ва кӯмаки иҷтимоӣ мемонад. дар номае ба додгоҳи ноҳияи Смолинскии шаҳри Санкт-Петербург Сариков ва вакили дифоаш гуфтанд, дар қарори ихроҷи ӯ аз Русия ба муддати солҳои 2017 то 2020 шароит ва паёмадҳои қарор барои ин хонавода ба эътибор гирифта нашудааст. ҳамсари Сариков Виктория Вирбицкая 22 сола аз қавми лулӣ буда ба қавли вакили дифоъ Олга Цетлина ба ҳимоят ниёз дорад. ин зан дар ҷои кор намекунад ва дар сурати аз Русия ихроҷ шудани шавҳар бояд танҳо ба тарбияи писари 30 сола ва духтари навзодаш машғул шавад. Рустамҷон Сариков зодаи Тоҷикистон ва сокини шаҳри Бухтар, яъне Қурғонтепаи собиқ буда, дар мактаби русӣ таҳсил карда. соли 2012 ба гуфтааш ба Русия барои корҷӯӣ рафт ва ҳамин гуна дар он кишвар монд. эътироф мекунад ки дар ташвиши кору даромад дар бораи санадҳо зиёд фикр намекард ва танҳо замоне дар бораи қарори ихроҷаш аз Русия бохабар шуд ки ходимони полисиро ӯро тирамоҳи соли 2018 барои тафтиши санадҳояш нигоҳ доштанд. ёдовар мешавам, дар ҳоли ҳозир беш аз 200 000 сокини Тоҷикистон аз ҳаққи сафар ба Русия маҳруманд. аксари онҳо қурбонии муқаррароти сангини маъмурӣ шуданд ки барои напардохтани қарзи истифодаи телефони мобил ва ё дар ҷои иҷозанашуда қарор додани мошин парвандаашон ба истилосиёр шудааст. на ҳамаи ин муҳоҷирон метавонанд сари вақт барои ҳимояи ҳуқуқи худ ба вакили дифоъ муроҷиат кунанд.
روز 23 مای پرزیدنت ایران حسن روحانی گفت حتی در صورت بمباران شدن کشور از جمهوری اسلامی به آمریکا سرخم نخواهد کرد. اظهارات روحانی زمانی نشر شده است که تشنج میان تهران و واشنگتن رو به افزایش است. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ رابطه آمریکا و ایران سرد شدند. آمریکا از سوزش هسته ایران با 6 کشور ابرقدرت عالم که سال 2015 هم به امضا رسیده است خارج شده، تحریم جمهوری اسلامی را برقرار کرد. ماه روان آمریکا با اشاره به تهدید از ایران به منطقه خاورمیانه و خلیج فارس نیروهای علاوگی سفربر نمود تهران این عیبنامه را رد کرده است. دوستان، ارمنستان بازبینی حکم دادگاه این کشور را که محکمه پرزیدنت سابق ارمنستان روبرت کاچریان را متوقف نموده او را از زندان رها کرده است طلب دارد. کاچریان ماه روان با اتهام پایمال نمودن نظم کنستیتوسیونی در ماه‌های اخیر رهبری‌اش به دادگاه کشیده شد. 18 مای دادگاه یریوان حکم برآورد که کاچریان از بازداشت پیشکی رها گردد، زیرا رهبران منطقه قره‌باغ کوهی وعده دادند در هر وقت لازمه حضور او را در دادگاه کفالت دهند. بعد 2 روز دادگاه گفت که مقام کاچریان واضح نیست، از این رو محکمه متوقف می شود. یعنی معلوم نیست که او همچون شخصی عادی جوابگر است و یا چون پرزیدنت سابق. کاچریان 64 ساله که ماه اپریل سال 2008 از مقام پرزیدنت ارمنستان به استعفا رفته است، ماه دکبر سال 2018 به حبس گرفته شد. ساکن 33 ساله نویه تایلق ولایت سمرقند که در اعتراض به تخریب خانه‌اش خود را آتش زده بود، در بیمارخانه جان داد. مادر 60 ساله مرد در نتیجه تلاش خاموش کردن آتش آسیب دیده در بیمارخانه قرار دارد. با گفته شاهدان، ساکن تایلق در اعتراض به تخریب منزل زیست خصوصی کرد که مقامات آن را غیر قانونی نامیده می‌خواستند تخریب کنند. یکی از شاهدان حادثه گفت این مرد چند پیش به نهادهای دخلدار سندهای لازمی را پیشنهاد کرده بود تا ساختمان خانه خود را قانونی گرداند، ولی به او جواب رد دادند. در نتیجه در نزد کارمندان مقامات محلی به سر و رویش بنزین پاشیده خود را آتش زد. به گفته طبیبان 80% بدنش سوخت. با آگاهی دوستان کل ازبکستان در رابطه با خودسوزی ساکن تایلق پرونده باز و تفتیش آغاز شده است. به گفته منابع نامبرده با صاحبکاری مشغول بوده، از او 3 فرزند باقی مانده است. کمیته ملی ضد ترور روسیه از انجام یک عملیات ویژه FSB در ولایت ولادیمیر خبر می‌دهد. این عملیات شب 21 و 22 مای در یک منزل در شهر کالچوگینا راه اندازی شد و 2 فرد گمانبر به تهیه حمله‌های تروریستی در حدود روسیه کشته شدند. به قول این کمیته از منزل کشته شده‌ها سلاح را پیدا کردند و این 2 نفر نیت انجام حمله‌ها را در شهرهای زلاتوی کالچورو داشتند. در گزارش رسمی درباره شخصیت کشته شده‌ها و با کدام سازمان ارتباط داشتن آنها چیزی گفته نشده است. مطبوعات روسیه میگویند آنها زادگان آسیای مرکزی بودند. در همین حال بعضی کاربران رادیو آزادی گفتند که هر 2 این نفر از تاجیکستانند. یکی از آنها سالون دراز در ساختمان‌های ولایت ولادیمیر کار می‌کرد، دومی باشد چند روز پیش از تاجیکستان رفته است. ما در دوام روز تلاش می‌کنیم درستی این ادعا را تحقیق کنیم و در صورت دریافت اطلاعات دقیق برای شما بینندگان عزیز معلومات خواهیم داد. از این رو برنامه‌های ما را پیگیری کنید. افغانستان پایه‌های خط انتقال نیروی برق از تاجیکستان را که آخر سال گذشته گروه طالبان تخریب کرده بود پورا برقرار کرده است. مسئولین بریشنو شرکت تامین کننده برق در افغانستان میگویند تاجیکستان آخر سال بنابر خراب بودن خطهای انتقال نیروی برق انتقال را کاهش داد، ولی از آغاز سال صادرات برق را دوباره بیشتر کرد. با گفته مقامات افغان، تاجیکستان از طریق ازبکستان به قسمت‌های از ولایت بلخ و کابل برق انتقال داد. شرکت برق تاجیک میگوید از خراب شدن پایه‌های خط انتقال نیروی برق بیش از 380 میلیون کیلووات ساعت برق کم به افغانستان انتقال داد که تقریباً 15 میلیون دلار ارزش داشت. 1 کیلووات ساعت برق تاجیکستان در افغانستان 4 سنت آمریکایی نرخ دارد که قریب به 40 درم برابر است. در تاجیکستان برق به ساکنان 20 درم فروخته می شود. تاجیکستان که در زمستان اهالیش را با نیروی برق تامین کرده نمی‌توانست 2 سال پیش اعلام کرد که محدودیت نیروی برق برداشته شد، اما اولی سال روان غیر انتظار و بدون آگاهی پیشکی دوباره رجای انتقال نیروی برق جاری شد. در ماه مارد و اپریل سال روان ساکنان نواحی تاجیکستان شکایت کردند که در انتقال نیروی برق محدودیت است. برخی ساکنان گفتند که تاجیکستان برق را به کشوری همسایه می‌فروشد و مردم خود را به برق می‌ماند. ولی شرکت برق تاجیک با رد این ادعا محدودیت را رسما تعمیر خطهای انتقال نیروی برق نامید و امیدواری کرد که مردم وضعیت را درک می‌کنند. اما یک منبع رادیو آزادی در حکومت میگوید محدودیت در انتقال نیروی برق در مشکل نیروگاه راغون
ва содироти барқ ба Афғонистон буд. Охири моҳи март бинобар мушкил оби обанбори нирӯгоҳи Роғун сар дода шуд. Чархаи ин нирӯгоҳ ки дар охири соли гузашта ба кор даромаду барқ истеҳсол мекард, аз кор монд. баҳсу кашмакашҳо миёни саҳомон боис шуд ки кӯҳнатарин ширкати истихроҷи тиллои Тоҷикистон Артели Заршӯи Помир ба дасти як ширкати офшорӣ гузашта аз фаъолият боз монд. Айни замон молики Артели Заршӯи Помир ширкати Таҷик Эмират British Mining Company ва ё Темпкаст ва онро чиниҳо раҳбарӣ мекунанд. Бино ба итлои Кумитаи андозии Тоҷикистон, Темка ба навбати худ ба ширкати офшорие тааллуқ дорад. Номи моликони ин ширкат маълум нашудааст. То як соли пеш ширкати Артели Заршӯи Помир ба ду шаҳрванди Тоҷикистон Нарзулло Анаев ва Владимир Дауров тааллуқ дошт, аммо Темка коршарики онҳо даъво пеш овард ки ҳамаи саҳмияҳои Артели Заршӯи Помир ба ӯ тааллуқ дорад ва талаб пеш гузошт ки Анаеву Дауров ширкатро тарк кунанд. баҳси ҷонибҳо то ба додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон расид ва дар охир ин додгоҳ баҳсро ба фоидаи Темка ҳал кард. Аммо дар ин миён Анаев ва Дауров ки зоҳиран нахостанд ширкатро ба осонӣ аз даст бидиҳанд, на танҳо аз саҳмияҳои Артели Заршӯӣ маҳрум гаштанд, балки буздор шуданд. Артели Заршӯи Помир ки ҳанӯз аз соли 1978 дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ ба истихроҷи тилло дар Тоҷикистон оғоз карда буд, дар як сол иқтидори истихроҷи то 1 тонна тиллоро дошт. Ин ширкат солҳои охир аз мавзеи кони тиллои Шугунов то 25 ва 30 кило тилло истихроҷ мекард. Аммо ҳамакнун ин ширкати як замон азим ки даҳо миллион сомонӣ ба буҷаи давлат фоида меовард ва то 150 нафарро ба кор таъмин мекард, комилан аз фаъолият боз мондааст. ва бинандагони азиз, расидем ба он фурсате ки ман барои шумо қурби асъори хориҷиро хоҳам гуфт. тибқи қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз ки аз сӯи Бонки Миллӣ таъин шудааст, $1 9 сомониву 43 дирам, 1 евро 10 сомониву 51 дирам ва 1000 рубли русӣ 145 сомониву 80 дирам арзиш дорад. яъне нисбати рӯзи гузашта қурби рубли русӣ андаке ин бор поин омадааст. бо сипос аз якояки шумо барои ҳамроҳӣ. тақрибан 12 дақиқа ман бо шумо суҳбат доштам ва хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро барои шумо гуфтам. рӯз нав оғоз шудааст ва суҳбатҳои аз ин бештар дар пеш аст, яъне тақдими сархати хабарҳои рӯз ва ҳамин гуна барномаҳои хабарӣ, аниқтараш барномаи хабарӣ бо гузоришҳои ҷолибу диданӣ. мо ҳамаи шуморо дар давоми рӯз ҳатман мунтазир мешавем ва ҳамин гуна ташаккур мегӯем барои ҳамаи онҳое ки то ин лаҳзаҳо бо мо ҳамкорӣ доранд ва аксу видеову хабар барои мо мефиристанд. то суҳбатҳои баъдӣ рӯзи хуб дошта бошед ва худо нигаҳдорад.